Tulai chu Indo thutang kan hrena sakhop maya abik takin Iran le US lamnan in vum de ul maya Israel le America ram tang rualin Iran nen anin dawa misailin anin vom ton na samai ni ti de kan hria ti chuan Iran rama an Hotupa ber sakhulam le sarkar nan Hotupa ber mai an supreme leader kha Israel le US tena an beina athi ni ti te kan hria in karinga khapa Indona athita khamenia chanchin hi tun ma tangin kalau ngai event thina nia a chanchina hianin zirlai zirtur kan nei in ka hria abikin athi dan chungchanga hian chu tukina hian han en hoila ka ti chu nia engpon ni sela kan kal thui main khulai Iran ram history khu toite en hoila thain ka Iran kan ti khu bi Persia kha Bible kan mu Persia kan ti thin kha ania khutilaya khuanin alalram rang mai I Achaemenid kan ti te Parthians kan ti te Sasanians kan ti ho te an lo lal to thina ti chuan kumzabi somni na atang khanin hemi constitution te po nei ve lal nei thosia constitutional monarchy kan ti khan an ron lu chawa ti chuanin atira chuanin khulai ram Persia kan ti khu a Persia mi tak chu Zoroastrians kan ti ho sa khuwa bia khani ta ni Zoroastrianism sau khan ni ta ti chuanin khang ho kha musulman ho khan ron lu ta an ne chhota ti chuan kumsa ka zakwa somni le pakhat chawa phei kha chuanin atira ka soida khanal ram hrang opchoka ti chuanin palavi ho khanin anon opchota ni palavi ho khan tin khamisha lal ho kan ti an kalip ho sha ho khang ho khan anon opta a musulman an ni a palavi dynasty khan ron din chhota ti chuan reza sha palavi khanin kumsa ka zakwa somni panga tanga sa kha zakwa som lile pakhat inkar khan alala ani hianin Iran ti changkang chhotu ron modernize tu khanita infrastructure kan ti hrang te aron din chawa ti chuan khutilaya an mani lalina thuneina an nei na kha aron din chhota power thuneina kha ron centralize chhota ti chuanin ani hian secularization kan ti angchi sa khodang ngai theinang kha ron promote na se mema tin khothang lam ho America ram kan ti te Europe ram te angai sang chu chuanin untraditional religion kan ti ho musulman kan ti ho chi te kha an mani kha musulman tho mani se ati chaklo chhota ti chuan an minu a hian Mohammed Reza Pahlavi kharon lal vele ta sanga jako somli pakata tanga sanga jako som sari parukani ani hi indo pui pani na hun lai an lal khani ta ani hianin mi pakhatina lalna kan ti angchi authoritarian kha aron tinung chhole zual sata a chuti rual chuanin ani hianin white revolution teron ti chuaka tam takin engeni aron din thar chawa meichelal right kan ti women's right kan ti te aron war chhota amaro chu ani po hianin ama lalna ti chaktura tan khanin secret police savak kan ti ho kharon chhor chhota ti chuan chuanin khalai hmuna khanin lung oilo na kharon thlen chhota an mani Iranian ho kha tira Zoroastrianism sakhwa zui tu te khani ma sela musulman honon opta khan musulman lalram kharon ni chhota ti chuan kha musulman lalram an ron ni chho ta khan atira palavi ho lalram ho khanin khothlang laman ron enton chhota wahen musulman kulmu tho khan lomta lo mai ni ti chuanin khang an sakhu hruai tu a khanin an sakhu hruai tu abikin an sakhu hruai tu ber ayo tola kan ti ho te kha sakhona chau khati lai khanin anron anla thune in anla nei chu kum sang jakwa somsari le paria chawa khanin Iranian revolution kan ti kha aron thleng chhota ti chon Iranian revolution kan ti hianin ron thlen chan ane a chan chu zalen na an nei loina ni hria tin chu ba ka corruption na sa maya khothlang ram tenen khan an sa ho kha anin thlunzom thra wang khanin an corrupt boxi a na nei lo an tam an ram kha an chang kang lo kan ti don nge an nei te an nei vu an nei an ho sak thur lai khan a re thei te kha an re thei mai si chu wang chuanin shait Islam kan ti ho te khanin an ram khan ron nge ni an ron ti
inzom khom chho tran ta ti chuan January sang kha chakwa somsari le pariat khanin protest an ron nei ta a chuan protest a khanin I an ron nei na chan ber chu an sa kho Hotupa ber Ayatollah Ruhollah Khomeini kha amma soi chian na lampang kha article kha aron chuak ta chu wang don mi pui khan lung oilo maya ti chuan I sang chakwa somsari pariat kum top lama khanin aron hel chhota an ron protest an ron strike chhota ti chuan aram pum mai kha an buai chhota akumle saka chuko somsari pakoron thlenga begin January ni som paruka khanin ami puiten lung oilo tak ema wa khan an lal an sha khan aram kha chhu santa ti chuanin ani na taka chuanin tlan siang pona tira chuna langdu lowa ti khan aram jin chuak satliang khana langa masoron kirle talawa ti chuan khamini wang khan February ni kha saka chuko somsari pakwa khan khatila an sa kho tu pa Ayatollah Khomeini kha aral tlanam huna tang khana ron le tan Iran khan ti chuan chumi tang chuanin February som pakata khan Iran sipai ho khanin tan lam kan nei lowen ti ta chu ta tang chuanin kha sha lalram kha aron tu cheta chu ta chi chuan Iran revolution lalram kha aron in chho aron in tran chho ta ti chuanin Iran Islamic Republic kan ti kha aron ding chho ta ti chuan ai hi March ni som thum sang kha jakwa som sari pakwa chawa khana ron ding chho tan ta anni hianin an ron din chu sarkarna engani Islam sarkarna ni si ma se constitution te nei ve box si kha an ron din chho ta ti chuanin he an sarkarna hianin mi poimo de mai pathuma no ma chu how to ber kha supreme leader an tia chu an supreme leader chuan Ayatollah ni na kha nei ta ni ti chuan an supreme leader khan sa khona thu ne ya sarkarna thu nei bo engki ma thu berta ti chuanin khami noya khan president khan thota ma se anni hi chuan thu nei na an nei sang lowa athlana thlanlal ni ma sela an supreme leader noi khan ta chun khami noya khanin guardian council anti rorel to Paul kha anom chole bokta ti chuan health sarkar dan system hi engani an sarkar dan system hi theocratic le republic hai pathian sa khona da lalna ni boxi ma se engani ro in rel na ni vede boxi khan aron kalta chu theocratic republic aron titani chu ron nei chota ti chun nachin ka soita kan khan an supreme leader Khomeini kha mithil ti thei em thu soi thiam boxin ami puide khan an ngaina em ni ti chuanin ama po khanin thu nei na kha anei lian em ti chun revolutionary guard te khan ron om chota ti chuan sa kha ko somre tan ron ni chaw lalna ron chan nu lo kan Khomeinian lalna ron chan nu lo khan Iran nen le Iraq khan in do ta kha in do na tang khan khang an supreme leader te thu nei na kha aron tam chho tial ta aron nge chho ta ni ti chuanin kum sang ko som sa kha ko somre pakwa khanin khami Khomeini khanin achol du awang khan amma nuaya om Ali Khamenei kha chu tuna mani tun naite an ti lumta kha lalna ron changta supreme leader ronita Ayatollah Ali Khomeini Ali Khamenei kha lalna ron changta ti chuarin ani hi an supreme leader pani na ron ni chhota ti chuan anni hian nasatakin aram de kha engeni aron develop chho chu thu khan ni ta sa aron ti engeni aron ti changkang le aron ti changtluna chu hemi sipai chakna kan ti chi te ral thuama te khan nasatakin ma aron lak chho puita ama hi mi chak tak be ni ti chuanin hetilaya US Senate harsanan ron nei chawa nuclear ral thuam ne ten in pu chawa ma se acha khalai kha chu han soi ka tum lawa chu ti rol chu hepa hi mi chak tak mai ni khalam kha chu history soi don soi tur thuil tukka khaneya thil tam tak soi tur omani kha amaro chu Iran ron din chhaudan khani tani ti chuan Ali Khamenei tuna anti hlum tak Ayatollah Ali Khamenei kha lalna ron chan nu khan ral thum lama nasatakin manson ka ti to kha ti chuan kan riat ve hrim hrimatana tha ka ti chu drone kan ti akhal tu om lawa ralwa bei thei ang chi kha an siam thiam em tin chu ba ka missile
an siam thiam em mai boka hei indo na chungchang aral thuaman siam chaudan indo na inthak dan po hi soitur thui tak oma se ka tu soi ngai thatu hi mei chia tam berin ni se khalam ka chu soilu thui ka tum lawa amaro chu I he an Hotupa an supreme leader ho hianin na satakin man son ti khan du tok mai taila Michael po chak ber chi changkang ber chi kha an ron nei chawa drone te po ni sela an ron nei chauta a hei tun ma kan riat ang chi ral thom po in thlak chho to nia tun lai chon a mishing wa kal kher ngai lowa ral khata tanga wa inside the dan ang ral thomi an ron uar chho em to ni chumi a chon iran hin na satakin ron thanga hansoi lan shim kan du chu he an ral thuam anin tlan siak na hianin man son chak em mai ni khovela missile le thaber benitin missile khan lo siam nem mai boka tuna hianin US point Venezuela president amman angot khan ti theidone mo antiama se aningot lowa ache lei thei big mi alonia tuna khwan rem kap mi to mai se ran khwan achan chu Iran hi history nei thui lu tuk mai ram ne ram te ani lo ram lian de mai ni Iran hi tin chu ba kan history a hianin indona te pon lo ma chon fo to ama se tlom hi an nei ngai lo tu te ma hian an abikin I khang musulman lal ten an ron ne nuwa phi chuanin optu tak hi an nei tam lo ania ne hi ni mang lo ni ti chuanin khalama son peng thui lo nga apoi mo lai ta chu Iran khwan bunker le nuaya khwan pu kokel tam takan ne ya America po ti boy mai tu chu an missile te khu khoi ange an da kha sheta har athen chu motorin ahnu ka an du na hmuna tang khan ron kap an omson le han kap vele le ve don har mai ni chu wangchon an missile te zo tonga ti huna po an ron chulet le theizel me lai khu boi thlak ta ni chu ta tak chon khovela bunker nei mo le noi puk nei thuk berber I America rama an bunker ver tu bom tam ta khun an bunker hu athleng phami alo ne chu tiang khopani singa tinge ayutola khamenei hinga tinge engwangin nge bunker atom lo ti hi khovelina an zo na chu ani ta ni helai tak hi tukina po hian ngai tu hota na ka du lai chu ni ta kham gani hepa hi mirorum ve tak ani ka ti to kha ti chuanin mirorum ve tak mai ani a biru khi adu lawani biru khi adu lawa ammi te ro rel sak turin mi puite mu thei khana omtlat me tlan chiat khatum mi lo mai ni omzia chuan arina khana chiang ve mai arina kha diklo lam ka soi arina khana chiang mai arina le ami puite amngai wang khan thi kha poisa mi lo ni Israel intelligence so Mossad ho khanin hepa omna khre turle an du hun an bom then turatan hianin tuna Iran khopuya an traffic signal jong ko kum khat chuang an lo hack ton in tiani chu ti chuanin hepa hianin biru ka tum lawa arina kha za puilo arina atan khan thi kha a in huam reng mai tani chu ta ka chu voinia pathian nung ring tu in ti te hi zona kan eitani isu local trap to ti kan soya ma se isu local trap to le to lo hi kan ring tak kem ti chu kan nu na le kan thil ti mangena lang tu ni ayo hemi Iran supreme leader an tha ta khian Martar a hlau mi lo ti chu Israel le America ram khan an ron bom don an ron beidon ti an a reng to ma seng tinge bangkara a biruk du mi lo achan chu Martar ka hlau mi lo arin na awang khan thi kha a hlau mi lo ani chu ta tak chuan thil poimo mai zir hawila ka du ta chu Isu Krista khan mi tu po across po mi zui lo chu keima min zui tlak ani lo ti kha luka khana ziak ta ni chu bang chuanin hetila hen mani cross pu ti omje ani taka chuanin thi tura in pe ti na ni Isu Krista nung kan zuina pathian nung kan zuina hian thi kan in pem kan rin na vai nak tuan martar don ta nang le ke hi kan in pem ti hi zona kan ei tu ni ta ni tir ko pola kha arin na adik ma khan Isu Krista ne na Damaska khodai in ton ma khan Christian te ti du da tu ani ma se Damaska khodaya eng ina chun thluk nu a khachuan pathian tan sipai huai sena roni tani thu dik fam kim amu ma po khan a huai sena arina the dar turle
arin adik zia proof tur khan akal chuak ngamani mase nang le ke voine christian mizo christian tam berte chu kan rin na vain martar ngam hi kan tam ka ring mi alo ni nga tinge kan jan pathian isu christai kan ring tak tak lo emni ama kan in ngat tak tak ngam lo emni ti hi zona poimo tak chu ni tari tir ko pola khan tir ko ta thil ti bung som ni pakhata hianin thil poimo deuh mai azia ka helai thu hi nang le ke na zirlai kan zir tur ta na tha ka ti em tu ni te ne chang som pathum na khan heti hian ti a pola chuan a changa eng in ti nge ni in tra kal kalung in ti chiat lalpa iso ming awang chuan jerusalem kho phuar chang ka huam lova thi po ka huam sin tir ko bol he arina achiang lu tuk jerusalem a phuar huam mai kan lo thi po ka huam martar ka huam ati kha khanang le keina zirlai kan zir tur hetilai musulman pathian thu dikpo hrelo tu te point martaran ngamani a an paradis musulman hoina paradis an thlen thele tura tan chuan indona thiang lima a martar kha ngai tani mase an paradis an martar nu paradis an chan tu a ho te meni virgin nu pui ti vel mai mai khoi zu le nu te tui lu na ti vel mai a ho em mai ni e mase nang le ke chu vana chatuan nu na nei tur chatuan engkim thil thaber changvek to si nga tinge thi te hi kan hlo em nga tinge martar te kan hlo em nga tinge khovel top don hnai kan hriat thian kan phi chuk zel tir ko pol chon martar po ka huam sinati nin nuwa kan om ti chu thuril tu tinin an puang kha chu achiang em ni maro chu kan ma chon dan kha hlawin nge kan ma chon tir ko pol chon nga tinge min ti lungchiat nga tinge hetiang hin intra le kei chuan phuar mai ka huam lo thi po ka huam asin ti chu mai lani hleine philipia khan heti hian ron ziak le a philippi bung khat chang som ni na khan ti hian ron ziaka inga ma timor phovin ka om don lova huai taka ka om pa ngai ang fovin tuna po nun na awangin emo thi na awangin emo ka taksa krista cho moin om jok don ti ka beiseina le ka chak nang zelin ke tan jong nun hi kristani a thi po hlok na ni aron ti khatila ya khan nun apoi ti lo nun thamo na ne ya thi thamo na po ne je thi po hlok na ron ti ni chu tak chu lom nang le ke hi vana lalpan aseng lu tura chu thupuan bung ni a khanin heti hian kan hmu a bung ni chang so ma khan hian kan hmu ni ituar tur te hlau su ngai te fian om theinan diabola chuan injing mi then khat tanin a khung don cheuni tin ni som khre omin tuarang thi thlengin ren omin lo rom om ro u ti chuan nun nala lukhum ka peng cheuti she om in tuarang tingati ma se hlau su fi inin omang diabola chuan injing mi then khat te kha tanina akhung don ati du da don in tuarang ma seng tingati thi thlengin rin omin lo om ro nun nala lukhum ka peng cheti chu chulo ngatinge kha Iran history te Iran supreme leader te ka soi vak mai kan jo kha pa khan bangkara po tom lovin ami te tan thi a huama aron chuak ngamani kha mase nangle ke hi pathian in martar tu min kauta se kan ngamangem chuda tak chuan pathian a henry na ngat tak taka chatuan nuna changtu tu te chuan thil poimo em ta chu thi thlengarin oma kan omangaya hlo na thinlungin kan rilruwa mun a khuar a thiang ve to lawa martar kan huamangaya thi po kan huama tanin om po kan huamangai ma se chuta chuan engting edi thi thlengin rin omin lo omro nun nala lukhum ka peng che ti ta ni chu chuwang chuan he pathian po ring velo alla ring mai tu Iran supreme leader hian arin na wang am martar ngamani chuan nangle ke hi kan ngam ve don lomi amma atang hian christian ten zirlai zir tur kan nei tlatin ka riani pathian in malmin som vek ro se amen